watinda da mwithikisia wa Adhiani FM na museisia wa Adhiani FM likana mwithikisia ni mitamboni ya Adhiani FM wakatanongi wa umundi vala mwithikisia nikia kana kile kinuki cha wenye mitamboni ya Adhiani FM witu atendi ni wa page ya Facebook ila ni Adhiani FM iPhone waso na witu mwana witu ndini wanabita SMS ila ni ina ili yenda kenda ili na watu mwithikisia likana kana na watu kunezi ni mwukuzula nambani ya noti monza noti itatu azandara na tu itatu emwe na itatu kana noti monza itano emwe kenda ili kenda ina ukatukuja mokulu ni kenda naguka sungiwa ni mutaalamu ni pia kana kila modu na kila ibinda imani maji gitumi ni maene ukutede weta muimi wizikithia ni waunikana ni wako watawaita mitamboni na kwa Javis Kimoyo na ni wanzioka yuko atiene kumayu gina moja wa Kilungu na kwa Kilungu ni wimi gitumi mitamboni za Adhiani FM takirio na hindi mwithikisia ni nogocha mitamboni lati nake tuatambuka ndini wa kaundi ya Masako nikenda tumuonie maundu eli atatulika kana yu bindane dini binda aimi mambi yoketha wangi mekule mekedata ngimekulie ngela meyata ange masembete ndonunu mayisi matona kuyenge data lakini na mutaalamu mitamboni za Adhiani FM nikenda utethesi weta muimi weta mwene ndi uunike ngedha ya kwisuvike no wikatha nesondo bailite nikenda mwithikisia nukia kana Adhiani ni Adhiani ya imbai. Karibu sana mitamboni ya Adhiani FM. Ni asante. Kwa tawe mwithikisia masito maku na withanga likusiva. Ni asia mbenu sio kwa kundocha muthanyani wa mundi wa Adhiani FM. Yes. Kwa maziro ni tawa Anthony Musili. Numete chitikaita wa Biovision African Trust. Pala tunenea maundu manima na muno nima ila tutautumia ngarama muno. Hitu aimi kaingi ni maima ugethi metha na wasio mwingi ondu itharu inene ange waya wasio muthanyani wa mundi indi ila twithati ibundianisia ninzia iba muimi wa ile kuima akaima akaketha na withi andane thana ndanatumia wasio ndanatumia mbesa mbingi ngarama mbingi na ibiki ya kuketha kwanzila ya elite ila tuweta yulua kuima ne mambailu na ne maito no teide muimi o kwa mitoki uwe yange waya ne maibwana ata ila ngwe yange waya ni ma ikutelia muimi ni yange waya muimi ila walika wabanga be kulika mundani amanda mbeu yake avanda aimia na ekanzia cio onde wikathayika nikanabikie kuketha na muno izi isu ukutumia twenda withenda netha itumia nzia cina ngarama kwithi wakaingi aimi ni makotha kwemwa kana kwichango ila malika mundani maima na mwishowe makwata wasio bandu ba utetheka na umundi twayange waya ni maya biashara tila tunaima okuya wi moye no itialia ni kanota andithie no ibikia kukuna maundu maku kana kwitethia na nima ni kwithiwa umundi wioloti alite munene ni mundani ti kuandikwa ni kwithiwa ni twisi mundani pewia kuma mwambioni mbika muthia. Yes. Mwithikisia likana kana ni mitamboni za Adhiani FM vala mwithikisia ndi tunene maundu asume ukonya ni mitamboni naenda mwithikisia ni kaile wabi kama mene kaku ongelanga wasane kwitha ndi na mutaalamu na kuya eta wa Anthony Musili vala mwithikisia ndi ni ukonenge uondo wonde wa maundu wala ukumarisa muthani wa umundi na ni Musili. Yes. Okwa mituki twilika ndini wa unene nya witu ni bindane ja haimiju ni manabandie na siukie ingi ni bikie na ingi siende na kuma na aimia ingi ni metha ni makwata wasio kana makavingi sikoketha muimi no na imiene sa kwata wazia mundane kwangelekanya yito mundo waku wasia mundano shikete nesa lakini ajoko kwatila wasio obau muimi aile kwikata witu ambilia baya ndini wangetha aile kwambia ata yulu wangetha yake ni aseno ndo sio muno na ne binda ile sio muno byo ila aimi muno binda yima bangete kumya liwo mundani angine mana umisie metele nzia yakwia na ila twazioka ba mundani twayanga waya muimi nuna likile mundani kwake aima na asia tatanzia yonde kusiania na wasio kwanza ya kukitana midudu kwithwa ila si mundani zitha na midudu tukengelekana mbemba pamwe na mboso ila sio bikia kwenda kuka kwigwa muimi binda yonde twazia ailethe munyana wa munda kuma mwambio mbika muthia na kaingi ila nema yetha yinzio muthemba u muimi no sioka kula na yelela yasia unetele mbika no uketha liwa kwa nitwa mundani indi binda ye liu pemba iliu yumite boso yumie pau kwambia kitumi no twazia wailetha nela pre harvest management kana kwamba kusisia utanaketha ni kwithiwa
Bemba itana mukethane mundani ukatambuka mundani ukamba usise ethane memba ciaku ibwa nata ukasisia nundu bau Bemba ciuma ba mundani na ngulu na ila wazendu ithi mundani binda ya ukethosisie kana ibetha be ngulu no umane ngulu na yu no imetwa ikombeni no iza kwetela kwizosia Bemba ciaku na maundu ma ngulu ya tie wasio kou ambolika mundani wamba osisia chambe ba mundani bezindu mingi osisia bucia na ni Bemba yaku wamba osisia Bembe zimira itwe ni kasoni Bembe zigetha itwe ni kasoni ibinda yako kukusulia utwae paube na pena kendo kanene wa ilosisi nikwithwa Bembe la ndie kasoni ila ya wa imbekezu ya atwa na ya atwa petha bela isi muno kulika kiko na muno kikwite la mbugeta wa aflatoxin ko upa uyimwemi no tukotha kulilwa tisize ko usianya nizia kusikeze kutomangwa etusoni kana ikalika na ndani ndo mange ibinda ya uketha wa ile isi ulia usiete oteange ndukabula nina na ila inge na no kanabu withe no ambia kwisiania chao na mbuke no itawaya aflatoxin mbugezi aflatoxin ko uno ilikile mundani muimia iketha muno yambia mundani na yambia ila yethe yambeke mbatwe ibo muno elikila kana ila yabaluka muthangani no bukezi ya webinda yonde itha muthangani ila amino baluka una yetha na inosi kana ingini kaiga baluka emudwa aya baluka mudwa uisi ulia wethe ani yaumi ko katika ila amino kwatana na muthanga pe ke likelihood kana ke ni tona batoneka ikauma kuna mbuka na mbuka ti la twacia Bemba ni nthuku mbuka ni thiawa ona Bemba zinzeo ko uba une ucio mwimwithia ni wasiani yake no ndila weza utwana mwimi amanata kana Bembe no ye na mbuka na mwimi no kwikuria ila no kana thia Bemba cia kwa simu ndani ni likete ngulu aile kwikata inani yu akunikela ila waza waile kwamba ku pre harvest ila wakawethia Bemba ya kwina ngulu waile kwikata wikata ibinda yu ndo iza withi ni ciulia ni endete usiania ndatika nezu kaikwetela ko be mini ni umya bu ni endete kusiania na kuasiania ile ta twinene ama ndo ma organic twinene anga waya ndawa wailo zumya bu asiani kaneza na wamina kwani kaneza ndo imandia makunia ala meki yawa matalika zanzebe ukeke abuni kanenda betu ngulu nini ikabikia na othela ndo yikwata nzebe mabindangi ni ukaukeethia ibindane yangetha mwimia manata kana etha ni Bemba ni abika ibinda la dailite yoketha etha ni mboso manata kana kweli ni abika ibinda la dailite yoketha ndukakethete itabikie kana etianie ukwata wasio kana wekana nayo mundane muno ukwata wasio ni ibinda kwela mwimi waile uketha sindu cia kila si mundani jani kuli unisio muno ila wetho inene anundu katika zindu ici wanene ani cio ciethiawa nuto na kwekana nayo ikekala mundani muno igatwika wasio na nuto na uketha tene ukatengi wasio ndala wakethete mbumu nesa na watu ai kumbini kana wayiwa bala waile kwia nundu thina kiwu kiu ni tona kwema itha itenya u na ndi ibiki ya kwitha na mbuka na itha na mbuka ni wese ni itha yinthuku nditha yutethio nuto na kwekana nayo baaya na waekana nayo bau muno tamboso ni nundu asua ciambe otalika ila ya talika ni cialikana na mabuti isu ni ya wiketho kaketha ila wene isu ndugekata isu ndugaketha enda ni Bemba na yo kaekana na cio bau labda ko si ume muno ku gekisebe sibalukange isi uleke sibaluke ingi ciwe muthwa na indi babika witha na chao witha na wasio ko mwimi ni waila osisi iminde la wona Bemba ya pindwa matu ya kaitha ye green no eno bika mundani akona dina green akasiulia akamibinea ukethia no kuona kweli bandi na ileia na ni kuonekana jimbo mufi ko wiketha Bemba ile kithete kumia the ya ile the kumia the ya ni ile jimbo yezu asiulio ukethia nona kweli ndina eni ni kuonekana ombe na jimbo mu na ende kuma bu ndo itwa imwe direct ukekara ikombeni uimesilia ende bala bangi pa unyasia inge ukanyasia ida ina muza kwa ukambona zia ina muza kwa nikaneke kalebinda ya iseo withie na uyumyumya bu nuona thenya na wana ya nyuno ucio kainge ibe kula kubala nikanobale na wabala na ucio kaingu imyanika nikaneka bikie wikara ikabikie kutwa okuya bala bailete katika binda ya ubala kana ila wanika nibo mwemi waila utumianzi yake bathukani ni kwithiwa petu mita kana petu samu tu machine tutumika kweto bala Bemba
ni weta ibinda za kusisia kana ni nyau be ibinda be tu machine lakini mwimi ndena tu nondu twiba risabu na ona twimanya machine ne leba ona ila na weto ingi masa ni bana leba ija odimani ya pressure ne ya chao ni masa ni ko twasia ta organic organic ni kutumia kila winacho nono ngai ni watu nengie knowledge uyozu tutumie kiu na kiu twabundiwe na cha tumika na umaye maitu na kitaitha ina wasio na chess matethesia na metha na miaka mingi kiu cha ekiso taika cha yake kithuku metha mathelile na maitha na miaka ila jao ila makeo kwa mena yo lakini no itu ino ndo akutumia kwema utumia knowledge torate namo ila itu tuitumia atu ibija miaka minini tuyende ko knowledge ya maina yo ye maana muno be awile tanzia si kuisu si atenisi atumika isu totumia masini ya wasisia ni mosa onzele ndani mbemba makadhacha makekia nameambia odhacha na katika kila kudhacha nimetukia sia uwasia kawasia kau makewa isuita ni tena mbonya na makeza iwa danya na kuma gwende maitono twai kumbini na ma twai kumbini ndiye dhana thina kila kingi mabikiye ya kuma kwazembe kezu na kumiuma na ile wa miuma katika kukwatuka kwayo na obe wasio la uma ukethia nuwa ite mbumu nesa nengite inegi mbumu ni wiwa akawasia na nduru kawasia kawima na nichao ni mbumu na nzielengi ni utona utumia munyu kutumia munyu ni kwasia wosa munyu wiki glasi ne no yosa mbeke na sio ikula ni chao kubula ni na munyu usu na nutona kwia mbika unosionge unulongi woka wethia munyu waku ukwatie glasi ni wale omana kanambe maizi ya kutimba munesa ni kwithi wasikwatia nundu beki uchumi weba bembani na sia kwatwa no munyu na sia kwatwa no munyu na munyu waluma chao waluma glasini lakini woka wethia munyu waku glasini na wathuka thucha wono yetika manambe mbasi ya kunichao ni mbumu kwanza ila yanzeo na ni wale osovia na waisiang isundi na chao lina ngalama na ni kindu kitona kwikika ko ni rwazi aimi itu mathuthia muno matumia nzia ila itena ngalama na nzeo pe mwimi one kulia yo ni maundu tameku na ni mathina tameku mwimi otono gukomana namo thila mbembe sio minywa ya mundani yani itenga ukunesa na thina thiye thiu ni maundu tameku aloto no komana namo thini wa ngetha yake ila wa minywa ya mundani atinga ukunesa chambe ni tona kunda kana ni tona kukwatwa ni mbuka nundu ayamia ni tona ito note usumu nundu mbuka yo ndeti ya aflatoxin kuone kana yo na mbuka ti kwa zai na aflatoxin bikam tena za utimwa niwo manika kana ina aflatoxin kitumi nundu wethia kaingi research ni kwasia bemba bingi si sokoni ila si ilo ni si ediwe zina mbuka bingi lakini usiaite ndo kiata ndo miene na nicho kipika abandu kesa kwithia patoneka mbemba situ ni sia ilo kusiwa naenda si kusiwa ni utumia nzia sia usiania ne mbuka tene na taoyu ithe twite wakaro katumani na katwikaro katumani nimeka malika uthuimi kwa sisi ni chao ukunikili ni chao buketo no siwa na mena ndawela nzio ila wa mino bana bemba siaku si ukite kumya kinyawe weka sia umondani nikana wecha umondani ikale mbuka bemba siaku ikauma chao sienze ela liko tena mbuka kwa hiyo ni nzia imwe tutona utumia nikana wethe mbuka no nekara dinetha tinalika iko ni naze ni tona kwata ni chao ni mbuka kila kingi ni wazumya bala na ni wasiete na ni wambia kwanika ni tono okuwa ibinda ya sanga muno inya undu baile nundu iminikile ibinda zazi onda umalie unyasie udakwanie nikana ibike wekata nikana ibike okaoka wethi ube ibinda ingi watumia waile thokunia wionge no mundi twasie sani mbesa ko waile tho wiki ondungi wa manda mbesa nundu kila kibo ima tai biashara enda we obisine na ndu kwa nangaza wa obizi na ba mbembani na wa ilo zia kila ndatika yonde ni akuna wiola wayo nikanotuvia masaa ukwate mbesa bingi asante mwendekeza ligana kana nikilungu cha ulimi kitumi hedha nikalimwendekeza wa bingu ya kamema kaku mitambo ni mitambo ya The FM wasa wito bina wito ligana mwendekeza na okuya utu watende na page ta Facebook
ila ni Adhian FM iPhone wa sawitu vina wito na ni mwedikiza ndini wa YouTube ni Adhian FM lika mwedikiza utumia maukule maku ndini wanamaita SMS ila ni email kenda ile kanoto kune simo ndini wanamaita ya simo ya noti monza noti itatu dhandatu itatu mwe na itatu ka noti monza itana mwe kenda ile kenda ina no sunga makuiza niki dhati na mutaalamu kila sana kuendi ima nema ya biashara na mi nune igwa waelesia yulua mbembo ndo ya ilosiwa ya bikaba ya ondo ya ilokelo ebindela ilokelo neziku ila mwemi wele kuwatia na yu ninona aimi ngotona gidi ukethia mwemi aima o eka kana eka ile kana eka itatu doni nzieta siku wa ilokelo thani mbemba ta ilisiwa mbemba sa ilokelo ata Lelo gona ndo matumia silasha ngi matumia wabanga angi mekitoka ngulanga ni nziazi kwela waili totumia ta mwemi wike thambemba nikendoke thia ila losses kana wasio wa mwemi na kwata ike thambemba kano mumeolongi okay ni asia no seo ni asia nzia yonde mwemi witha watona kuketha ni kana kere kwanzi ila zailite tuyasia ni ndugu ndo na ida inzeo na no seo withie ni twamana itu nene anga wa organic kana wimi museo wimi wiki tumi ni twasia mbetu cia nene na chao mbetu asia ithia muthanga ni kana muthanga wiki kila kindini na twasisia nondu wa ndu isu ni twaile kwacienda muthanga no naete iwe bu ni kana wa mbembe no ndu ina meje ndu ina ibu ni museo na mbemba na oni yaila withia chao yaila utungia muthanga mubea ko ni kwacia kana ila woko ketha nduka penzi yake bathukani lakini betu asia temela bata futi muima na futi usu uitia bunde uteme no usu muitia bunde yani ila ngweta kwa tutenge mutumia wa kamera ila tuweta julwa kutemaju itwase mbembe no yakwenu eno jina ndoketha twase imbembe ne ndoketha eno no endoketha eno jina ndoketha yani yuna ile totemela ba katikati bani totemela bau kilungu geja ile otiwa ba kilungu jua atiabu kisoka kibalukebu chal palukabu kiambia koyabu achoyabu kietebu na bozi no gwe ko tuno mbembele wikata ilanga bandelengi ko undu kakwe undu wakwa ni waima chao ni waima muthanga na itu tuyacia twithie muthanga ni kana muthango ithie kila gikoka ko unu waile ikali una iloke totemela bau temela bau ndukakwe ni yonde uthi nundu na ukakwa yonde na watu ya ng'ombe ndia lakini kila kisioni thithe bau ilikana ila watemela bu mbembe no kautethio na binda ila nguketho ibanda nundu iketha ikonia bani bo babanditwe ko ndu kabanda ba kabanda ba batai nundu ba ore ukiwe gate these kithia ndu etha ibandite memba bau na nwendo banda memba boingi nuna banda the imane ila abandite tungia bau nundu bule bula ibu nene kiata ni na ye ibanda baya na ende wiku mbemba yaku uitwa bala waile kwikali kitumi twaza no sio ukakua ukatwa bandu basione kana usiulilie mbemba ciaku bau ni kwithe waila wacia no usiulitie yo bau wendete kaingi nuto no usiulie no itie no ingi nito na ida ikwatene maje bithete ba ukacielie no nesuitia na ila wati uci ni wacio ni alo la wacio tukwasi ola wacio tukwasi twandu ocie twacie ko umya no ndu ila watu abaya ukauma ciemwe kwemwe usiulitie ubetangite na ila wati kakitika ko usiulia tuacia wasiulia no baya ni kakichandalwa nikana wasiulia wiche jaone wiche chandalwane niki wanike chandalwa baya wanika chandalwane ndu twaise muthangani bembuka na twise muthango wiwi kana wi ko twaile kuswana kwasium kana mithanga yonde na chao ina mbuka ala ni chandalwa no yicha huwa imiala yu wona ni mathi usiwa mbemba ukona yu etha ni mbemba tene yongamite makasi wenu na mekisi bandu witha majika makosa ndu lilikana iye motalika aja talika be mwembeke kuma naenda ida uma na be aflatoxin muthangani usu ni alika na yalika be mini bukezi ni wekara ni wathi nayo na wabulani angethela nge yaku nayo na ile tuina icha na sumu usu amino wiki yabu ni wetha wi muicio ko icha chao ni chandalwani nundu ona icha chandalwani na bikia kwalika ni wisi alika bandu bate chao bate muthanga ko paina chao paina thina kana paina kona ni kana wi watu ntona wikara ni tona kwatwa ni sumu pe imiange mama kita ukanula etha ni mbemba teno akakanula akathia kanulitu niki utai lo kanula kaingi okay ku kanula ni ukanula lakini wa kanula tiaze wa kuania ingi na chao wa ukanule no itia ebia yongamite ba kaitha thina ingi no ula no tono kanula na ngaliko yiti uyulwa ningi muno mara atu isia ni kana
ukethe kila chonde kila chonde ona bandi nundu ndwe mausitia withi ya pasende nyini kana kilungu kinene cha mbemba ila inakiti okabulu withi ya mbingi ninatiwe ona imanika ila weza onenga ng'ombe mapya weza ona ng'ombe ya mbemba no isa ni weza umani ya mbemba yona tayari ke kumbini na alike kumbini no uone kiara na mitia lile ila ingi uyicha mapya weza ona mbemba cia mea ando abanda na gundo abanda dili kana mbemba isu imeyezi on that on either no chao no mbe uni moro no banda lebu ko usija no ndio manda uwale uwambe u na mbe unu ne kiara unaona ko wasi kwa nini tu ikali tu tuona taka nini ni kanene muno kwa mwini nundu endha iketha isu wona imete ba iketha itona guzwa munda na twasisia ndu mana wambe unkilo ile ngili ko ile ya ngili ya ile kiata ili kile ya disgulu ya yuna maundu maingi na ni wami na uketha ni wasiwa watu aba ya sikeza kwani bemba isu twasimu yitu aketha bemba sibageza kwani na ni wakuwa na chandalwa cha kwiba na chandalwani mwimi ile kwikata jikwa mwelezi kuma ba chandalwani ni waketha ni wasuila kila bemba jonde ni weka practices zisio nde mondu wasu onde watu ya mwimi ni weka mondu wasu zikuma buju nikenda zikenda keso kwa tola wasu onge kuma buju haile ikata yune wathi no iwanike ende wanike mbika twise iwola wasesie kata sia bindwa mbika ilanzi atu westie sia omana kana mbembe su ni nyau waneka jokeza kwani ba waneka jikisa kwani waneka jikisa kwani nikaneke ukauke ya mina ukauka ni bosi ukangi wambia kwikata wambia kubala na twaisia bubya wasionge uka ila ibindani leza kubala mbemba sia kubala mbemba nundu kaingi ni twese ivye tutumia kuvua nikwikia kuniani kana mbaza niani atuyoza indi mukelo endi aina muti yambi ya kuibwa ina nengi ni kindu kithire kuma ebinde ya tene na kithia okiende na kithia ina mathina tene lakini lambuka yokie kana ila kwezi na mathina noimi watwika biashara wethi anongina kwithe na maswania maingi muno na katika maswania kwethi wakana ila cithasi ikunwa mbingi ni bikiana kwatuka kwatukanga na ciatukango isa ithi anu tona kwisa ithi mbemba mbingi ciekiata ciatukie cia iletha bandu aitho twa soko kana ukunio maundu angi wethi anie ciatukangie wethi ithi soko na bu ithi ani betha chao betha na wasio na kwa mwimi na kwanzi Yesu tuyacianzi ela nzeo ni kupala tuona andu matene nimethio wao na ila me katika o nyumba mayota mwaki nimethia ne binda ya kubala mbemba makatethia ni za makabala ikabala kwesa kwikali kesa ukiwa na maina kitumi kiucha kusia wasiosu ko kila kingi twana utumia tumashini tutumika kwa kubala mbemba isu tulawiki ano ibikia kubala kwanza ile kwa mituki muno maithia enwe tena wasio kila kingi wola wina mbemba mbingi ukethia mbemba izi ndabala na moko na tuyazianda kabwe kwi mashini ila itumika unetha ndia zatwile wakatumani na karo katumani mena mashini ila isobito kondwa kutethesia aimi makathi makeke mbemba cio na indi nundu itha itumiwa power ithi kwa ibalwa kwanziela ila isi na kwa mitiko ithia kwa muthenya makunio na miongweli no balelwe wabala na iwi zinde ya kuna manda kuna makunia miongweli na ndabala makunia chao makunia miongweli kitumi da tutumia nzia yi ila ubala ila machine hizo nitwa yambe nundu wasio kila kingi nitumena yalika ngola zialukanga twazia na waje zo baluka modangani na modango zwi na mbuka no nito sumula mbuka no to no likambembani na ende bayeke chao bayete wasio utusubia wasio su kwanzia ya kubala kwanzela ya ilete zini na bala bwana Musili bemba zakwa na bala sio ndena sikia ba sikalaini kana nitete cyane lwani nayo pe bandu bange mwemioka kwa tawasio ngoka ngaiya mbemba siakwa etha neke kunia ngeke kunia ni na etina waibina jana ndo mona jela na siangwesa kuitwa andu no kana ngwesa kuithosia kana ngwesa kuitumia nibingwe kunia yakwa nethe ya mutu thimwe nake kuliati aile mbemba isi yake aile kusiyata nina mina wala na ile kana sio nikenda zekethia ibinde la ngwena nise kuitumia nisiethi wasilondu na yesilie na sasa kulo nisio muno ezi wemine biashara na mimi biashara imani maji kitumie ne maana ukutete weta muimi wezekethia ni waunikana ni wako watawaita mitambo ni nakwa Javis Kimoyo na ni wanzioka